No capítulo anterior de Xosé en Londres... Que tal, amigos? Pois hoxe estou en Richmond. Contame do chollo, como é o de au pair? Como un di, quero ser au pair, e vou chegar ali. As tapiñas aí, o que? Un poquinho de pulpo galego, un pouco de raxo galego, unha tortilliña, un pouco pulpo. Imos comer, logo volvemos a conectar. Bueno, a verdade que foi terrible o do parque, moi caros. Xosé en Londres. Que tal, amigos? Hoxe estou en Holborn, que é o centro de Londres. Quedei aquí cun rapaz que se chama Dani, que traballa para o goberno británico, que me vai explicar como é que facer para traballar para o goberno. Pode ser bastante interesante. Traballa nunha oficina sobre algo de alimentación, xa nos contará, non teño moi claro que é. A ver. Por aquí, a ver. Hola, Dani, ¿qué tal? Sí, yo soy Dani, hola, ¿Qué tal? José, eres José, ¿no? Sí, señor. Son eu, veño armado con... José, xa ves. Se pode? Se podes entrar. Sí. Teñes que darche un pase de seguridade. E teño que darlles unha identificación, supoño. Non fai falta. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Ir a recepción, esta é a recepción. Eles te dan un pase. Do you have a pass for José en Londres? Por aquí. Eu paso por aí, tens que pasar por aí. Paso por ali. Por aí. Por aí. Thank you. Ok. Bueno, Esta é a Axencia da Seguridade Alimentaria. Eso era, que teña... Sí. Axencia de Seguridade Alimentaria. Sí, pois que eu estou no quinto piso, que está un pouco máis arriba. Vale? Sí, un pouquinho máis, non? Son 8 pisos. Aquí. Somos 700 persoas. Moita O que se xente. fai é mirar a comida, como Sí, se vai ben, se vai mal, se claro, vai pues, regular. miramos a comida, pues, o que nos interesamos os que a xente, os ingleses, digamos, pues, que comade ben. E comen ben. Come ben, cara. Sí. Come ben. Si queres sentamos aquí. Sí, a ver, te podemos poner incluso, se poño o chisme este para aquí, incluso podemos sair os dous, que xa tecnoloxía punta sería. Vamos a ver, senta, mellor, que así podo che coller de ali. Vamos a ver, que ai, Dios miño, que... Tens chantada. Eu son de chantada. Como raios acabaches aquí? Pois non sei, pois eso, pues, moito, bueno, Está moi torcido, non vais ver ben. Vamos a ver, se poñendo deste lado. Es que normalmente non traio trípode, porque senón, vamos a ver, pesa... Ben. Aquí, sí señor. Está un pouco torcido, pero... Está un poquinho, sí, pero creo que vamos a ver se así. Aquí. Así está mellor, eu creo, non? Collemos dende aquí. Vamos a ver, sí señor. De mirar, Eso. E como acabaches aquí? Pois é como unha historia moi larga. Pois primeiro deixei chantada, fui a Benidorm, traballei na hostelería por un ano e medio, por aí casi 2 anos, antes de vir para cá, pois conocí uns amigos ingleses que están vivindo alá en Benidorm, pois tamén traballaban e invitaronme a vir para cá e dende entón pois estive aquí, empecé a traballar como administrativo, pois eso, despois empecé a estudar un pouquinho e terminar os meus estudos universitarios aquí e pois nada, pois collín un traballo a través dunha axencia, desas axencias que che dan, búsquenche un traballo e despois ponche un sitio a outro e despois vas cambiando un mes para outro e acabei no Ministerio da Agricultura. Máis grande que Chantada é. Máis grande que Santiago de Coruña tamén. Máis grande que Galicia inteira. Sí. Pois a mí gusta, Londres ten de todo. Falta ir á praia, pois ten de todo. Pero non digo que vamos a facer unha cousa. Vai ser millón, creo. Non, señor, imos a ponerlo para ali. O sea que, por exemplo, cando foi a das vacas tolas, ti xa estabas aquí, ou non? Esta axencia foi creada por causa disso. Esta axencia foi por causa disso? A causa das vacas loucas, pois manexaba o Ministerio da Agricultura. Dúas cousas. A comida, eu supoño que se ten unha axencia para mirar que este ben, estará ben. Sí. Pero ti gusto tudo. A comida inglesa, pois é comida internacional. Casi toda a comida que ven a este país é importada. É ben moita comida de España, ben moito. Casi todos os ovos que nos consumimos aquí é de España. Oso? Sí.
Sí, ven de España, casi todo. É unha cosa, como é que fan? Para traballar para o goberno, como é que facer? O sea, se eu quixese traballar para É o goberno... máis fácil traballar para o goberno inglés que traballar para o goberno español, porque alá tens que facer oposicións. Hai que ser funcionario de carreira, todo isto, non? Pois aquí non, aquí tens que frear unha folla de solicitud para un traballo e contar que sepas falar inglés, que tens un nivel de inglés moi bom e que tens algúns estudios. É fácil, non tens que facer oposicións nada, non. O sea, como parecido na empresa. Sí, é dicir, no sistema de selección, porque poden votar de cando eles queiran, supongo. Aquí é máis difícil votar. O goberno novo, a ver que goberno novo, agora non se sabe. Eu sei que toco madeira, pois eu vou quedar aquí por moito tempo. Deixate estar máis. Ese é Carlos, é catalán. Esa fala en español. Carlos, que tal? No te saco, bueno. Pero no, que voy a aprovechar para hacer aquí. Es de él, es todo de él. Bueno, pues estamos a mitad. ¿Ah? ¿Estás a mitad de la entrevista? Sí, estamos en él. Más o menos. Tú te vas a casa, ¿no? ¿O al gimnasio? No, me voy a casa. Pues yo, dentro de poco del gimnasio, voy a acabar esto, después un cafeíto por Soho y a ver lo que hay en Soho y al gimnasio. Una cosa, ¿te quererías volver para lá? ¿Cómo ves? Madrid, por la costa valenciana, Ibiza, sí, digo a verdade, interésame máis Madrid, Benidorm, Ibiza, Barcelona. Sitios con marcha. Sí, sitios con marcha, boa festa e bon tempo tamén. Galicia, pois é a terra dos meus pais, a terra dos meus avós, os meus primos, os tíos, toda a familia está lá. Xa trato de ir alá cando podo, cando me dé a gana, máis ou menos, porque casi todo o tempo estou polo outro lado de España. Non sei que les vamos. Sí que é, sí. Sí, agora imos a Soho. Imos por a través de Covent Garden, que é un camiño máis bonito para chegar ata lá. O que sí que se nota moito é que aquí a xente vai como lle apetece, sí. E a xente vai con moita presa. Sí, a xente corre. Sí, correr sí que corren todos. Eu non sei, xa que eu penso como eles, que agora, cada vez polas mañás ou polas tardes, cando estou un camiño a casa ou ao traballo, pois hai moitos turistas por diante, pois eu cabreome, dame ganas de dar unha patada a eles, porque eles andan así tan despaciños, eu ando con moita presa, pois eu quero chegar a tal sitio, non sei, que pasa ali, que cerraron toda esa rúa. Aí, arriba, non ves que está tudo precintado? E algo pasou. Non sei, pois está tudo precintado, está todo pechado. Está no tráfico e aquí pasa calquera cousa. Pero, home, a cidade insegura non é, non? Ou sí? Eu vexo que depende por zonas. Sí. Polo centro eu vexo que é bastante seguro, que hai moita policía. Polos suburbios, pois, depende, hai suburbios que é moi limpa, moi bonitas e todo eso, que esa tamén é bastante segura. A outras zonas como Brixton, non Si, Brixton xa me falou máis xente, eu creo. Non é moi seguro. E ainda que hai boas discotecas alá, todo eso, pois eu vou alá acompañado cos amigos, nunca. Solo, non. Houberon nos disturbios aí, non? É o sitio aqueles famosos disturbios de Brixton. Si, eso xa fai tempo. Esta zona, toda esta rúa, non é pública, é máis privada e os donos desta rúa é esa xente. É privada? Si, esta, si. Como que? Esa é deles, a rúa? Si, esta rúa é desta xente. E isto que é? Esa é como unha seta de Freemasons. Son os masónicos? Si, son os masónicos. Esta é centralita, como me dice. Eu vou entrar a máis bonita. Pois teña un edificio. Sí, este é o edificio máis novo. Teña unha casiña ben humilde, que yo digo eu. Xente con cartos. Home, si, dende logo non, pobres non parece. Non. É a rúa deles. Sí, é toda esta rúa, ata a final, ata a cruz este. Esta é a entrada.
Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Je ne parle français, je suis espagnol. Mais quid, qu'est-ce que c'est comme bâtiment? C'est une église, une church? Non, maçonnique, Freemasons. D'accord, je suis en train de chercher des francs-maçons. Quedó alucinado. Yo también, yo no entiendo nada de francés. Yo no pensé cosas. No entendí nada de francés, pero cuando inglés, no sabes lo que quiere. Cuando la gente que era de los masones quedó alucinado. Sí. Agora mesmo estamos entrando em Soho. É a zona dos teatros também, que há muitos teatros por esta zona. Por o West End. Esse é bom, Había una película. Sí, é uma película australiana. Recuerdo la película, se quedó unos que iban por Australia, ¿no? O algo así. Sí, pero num drag queens que iban por Australia. No, autobús enorme. Hombre, pero esto todo mamotreto este é o teatro, supongo. Sí. Todo lá abaixo é máis teatro, por lá. Ata Piccadilly que queda lá abaixo. O sea, comeza aquí, ¿no? Xa comeza aquí. Covent Garden. Soho. Sí. Sí, pero es que todo aquí hay muchísimas. Esto parece un barrio, tienes razón, parece una ciudad española, ¿no? Está todo. Hai parques. Hay muchísimas, sí. Hai moitísimas, é máis ben turistas que ven aquí para ver os escándalos que pasan en Soho. Sí, pues escándalo. Ai, podes ver alguna cousa. Pero que veñen os famosos a facer. Sí, hai ben moitos famosos ingleses ou americanos que van a tomar as súas copas, as súas cafés ou comer aquí e aquí poden estar tranquilos, que a xente non lles molesta por zonas esmosas. Sí. Pues non nos persiguen ni nada. No, que aquí temos outra ética, xa non, se vemos algún famoso, pois ignorámoslo, sabes? Pero he visto, coincidimos de ver algún por aí. Moitísimo. Sí. Levo anos aquí, sabes, xa vin a Madonna. Pero en persoa? Sí. Pola rúa? Pola rúa. Madonna pode ser a rúa. Con seu marido Dante. O inglés, hai O inglés. Sí, moi ben. Bueno, non sei se lo veo. Yes, Thank you. Estos son los Hare Krishna. Hare Krishna. Ya decía que tenía que hacer. O pobre escapoume da cámara, pero bueno. Cuidado. E aquí son moitos bares donde... Pero esto está todo, non sei. Esta é a miña zona favorita. Sempre estou por aquí. Seguimos tomar un café aquí ou como queira. Sí, a ver se xa é espacio. Sí, a ver se non... Ou como queira, sí, tomamos un... Tomamos un café ou a ver se aquí. Espero que vou chamar a alguén. Hola. Hello, ¿cómo estás? What's your good amigo? Sí, no sé. Nice to meet you. Nice to meet you. Is this a friend? No, your mom. Hey, you're right, mate. Yeah, so easy time. Aquí o café non é como a española. Eu prefiro o café español. Ten máis aroma, ten máis sabor, máis forte. Este é o estilo americano. You want to be filmed, don't you? Why don't you... He does it quite... porque no entrevistas a él, porque tú le pones los subtítulos, ¿no? Sí, I can interview him. He can interview you, so you put subtitles. I can... That's ridiculous. Marcos, but from Spain... No, but from... Inglaterra. English, totally... Yeah, Europea. From London? Or No, from Norte. Up north. North. Yeah. Manchester. No, West Midlands. Like Birmingham. Yeah, Birmingham. Okay. Yeah, so. Okay. Yeah, so. I am working here. I am from north of Spain, northwest. Galicia. Galicia, yeah. Okay, Santiago. Santiago. Santiago, yes. Okay. A lot of people from Galicia lives here. Right, okay. Like him, or like a lot of, perhaps 40,000 people from Galicia lives here, and most of them in London. It's like the seventh city of Galicia is London. You know. Okay, wow. So I think most of them were around Trafalgar Square on the night of Spain's victory, weren't they, with football? And this one here, was in the pool, in the fountain, and came back soaked, absolutely soaking wet, like that. Crazy. I'm trying to recall my own life. Beautiful experience because the city is astonishing. You know. So how many other people have you filmed from Galicia?
He's the 14th. Oh, okay, yeah. But I'm sure Daniel has probably the most colourful lifestyle. Pois sí, se teño Colorista, sí, ¿no? sí, es unha vida así con moita ritmo, digamos. Muy movida. Moi movida. A miña vida aquí en Londres é movidísima. Sí? Sí, sí, sí. Claro, eu sempre estou aquí, eu sempre estou de festa, eu traballo duro e vou de festa duro, así. Ese es el plan. Ese es el plan. Dime algo en mexicano. Oh, ti amo México. Arrestando Talía. El músico es perfecto. He hates my Spanish accent because they do the th. I hate Mexican accent. I hate it. South American accent. No me gusta el acento sudamericano. No. Y este para español, acento sudamericano. Yeah. But I don't know Italiano as well. Have you been in Mexico? I worked in Mexico for, goodness, 4 months, and that was in a hotel doing actividades. Este va a ir a Chantal por primera vez. Nunca foi a España. Nunca. Esa é a súa primeira vez. You will like it, Yeah. probably. It's Yeah. very nice. Very nice. Enchantada. Well, Galicia is a special, very particular country. Yeah, it's a very strange country. It's curious. A pulpo is octopus pulpo. The picture I like. No, but They'll have to give me about 4 glasses of wine, and then I'll eat it. That'll be fine. But this, Yeah, estes son the name is. QX Magazine. Y es sobre la marcha. La marcha gay de Londres. Es semanal, sale cada semana. Pero es enorme, vamos. Estos son, al final son los prostitutas. Bueno, pues como una revista normal, vamos. Sí, pero aquí falas un pouco de todo. Como una revista de lo que Sí, aquí enseño su ambiente. de cualquier otra cosa. Uy, anda, mira, carallo. Otra cosa, ala carallo, otra vez aquí. En Brighton también hay mucha movida. Sí, en Brighton tamén, Así é. Aquí fala un pouco de todo. O que está pasando a última semana. Clubbing. Aquí como se chama, isso de marcha chama-se clubbing. Oi, anda carallo, outra vez. Que este pa... No sale el XX. El Love Box, pues aquí, pues ya ves. Esta é gratuita. É gratuita. Si quieres, lévalo contigo. Daily Telegraph. É equivalente. No. Gay Daily Telegraph. Londres é que xa din a xente, que xa din os británicos, que é outro país. É outro país. Sais de Londres e parece que volviches, o sea, a outro tempo que xa fai 100 anos. Sí, bueno, fai 10, non 100 anos, exagero un pouco, pero 10 anos. You can see me here, bueno, you can see the image here, okay. Tienes like to move the camera around a little bit, isn't it? Okay, yes. Pues bueno, esto es una suerte, ¿no? Sí, ahora te libraches de hacer un pouco de traballo. Está ensayando, que está haciendo pruebas, pero bueno. Yo me lo paso aquí muy bien, aquí en Londres, Me gusta, también me encanta España, de hecho muchísimo menos a España. Madrid, me encanta, voy a Madrid cada verano si puedo, para el orgullo. Sí, para el orgullo. Y Ibiza, y claro, esas zonas me encantan. Galicia es otra cosa, ya, yo qué sé, claro, están mis padres y trato de ir ahí para pasar las navidades. O sea, en los 13 años estos que tú ibas y vienes a España siempre, todos los años, así de No todos los años, faltaba algunos años que no iba a España, pero la mayoría de los años me iba a España. No todos los años iba a Galicia, claro, mis padres les encantaría que yo me fuera más a menudo a Galicia, pero me iba más al otro lado de España, a Ibiza o a Madrid o a Benidorm, bueno, esas dos ciudades. Se ve que yo he visto los cambios aquí en este país. También he visto los cambios que ha pasado a España. Cada vez que me voy a España, pues me alucino, sobre todo en Galicia me alucino, joder, qué cambios. Incluso Chantada, mi pueblo, Chantada ha cambiado, que es, aparte de tener muchísimos edificios que están vacíos todavía, pues la gente está más abierta, más aceptable, más acogedor, y ya, yo qué sé,
yo creo que ambos países son similares. Claro, Gran Bretaña tiene su cultura y España tiene su cultura, su historia y todo eso, pero en cuanto a la forma de vivir y todo eso, pues yo qué sé, hay diferencias, pero yo qué sé, no tanto. No. Y cada vez menos, ¿no? Y cada vez menos, porque ahora estamos dentro de la Unión Europea, estamos bajo las mismas leyes casi, y entonces ya no es como antes. Ya no es como antes, cada vez hay menos diferencias. Y como ahora podemos viajar de un lado para otro, pues así como nada. Si estamos allí en 2 minutos. España está a las puertas ya del país, ya. Este país prácticamente está al lado. Are you going to do that all day? Dani, pues, oye, encantado. Gracias. Por nada, ya está, hombre. Venga. Nos vemos, muchas gracias. Por nada. Encantado y oye. Eso. Buena suerte aquí, lo que sea. Y Chantada, pásalo bien. O sea, yo desde luego lo voy a pasar. Trato de pasarlo bien en Chantada y comer mucha empanada y pulpo y beber mucho vino. Bueno. Beber mucho vino, muy bien. Tengo que agradecerle aquí a Mark que nos haga las grabaciones. Okay. Excellent. Gracias por todo. Mucho gusto, amigo. Nice to meet you. Thank you, and thank you for the help with You're welcome. with this thing. You know. Brilliant. Okay. Goodbye and good luck. Okay. Bye. Imos marcharse para casa. Boa xente este Dani, tío simpaticísimo, verdade? Esa é boa xente, se ve. O rapaz tamén, Marcos, boa xente tamén. Hoxe quedou con un rapaz que se chama Dani, que é músico, e vai dar un concerto na BBC Radio. My name is JJ. I'm also a cameraman. Esclavo de BBC. Nas orquestas de verbena, donde bueno, dicen aí festas e festas, vermús. Dani is playing on the Broken Record Project.